My neighbor William, taratibu, taratibu. Ukuje tukae, hakuna shida. Lakini kama dili yako itakuwa mbaya na yeye mwingine ikuwe nzuri, sisi tunatafutia watu wetu, tutapatia watu wetu. Na hata sisi, mnajua vile vile ni wanaume, tunatafuta. Tukiona iko nafasi na iko mpenyo na tunaweza chukua, tutaenda tuchukue. Ya mwisho, unajua my brother Jirongo saa zingine anakasirika na mimi kwa sababu zamani nilikuwa mti yake ya mkono. Sasa anakasirika na mimi sasa, anaona huyu ambaye alikuwa mti yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka. Lakini unajua my friend, ni kujipanga, na nilikwambia, I told you, mimi sikatai nilikuwa mti yako ya mkono, lakini sasa unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu ama namna gani jameni? Nilikwambia hii siasa peleka namna hii polepole, usifanye sana namna ile, itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo polepole. I know what I'm doing my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata ala? My friend, tuendelee namna hiyo. Na tumesoma kutoka historia. Hata Nyayo walikaa nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki, sasa yeye yako msituni. So, tujipange mzuri. Maneno itaendelea namna hiyo. Tumekubaliana.